Musumbi William Ruto niwaweta kana silikali kwisila muvea wa uiti yina kinandu mwanya cha kuthinikia na kuivia Awau Mbanga Sya Mituki Ndivi Sya Uiiti kwisila kinandu cha uiti cha Sya aina na nthini wa umbano wa miongo 95 wa kila mwaka wa kisese cha uiti wa Mituki St. John Ambulance umbano la watu wa vomani ya Musumbi kuya musini wa Iluvi ingi Musumbi niwaweta kana nthi ya Kenya kwisila muvea wa uiti ni kwithiwa yambe ya kisese chambe cha uiti wa Mituki kana Dispatch Center bandi ya Kenya muthiani wa mwi wa Munza iweta kana kisese kiki kethiwa cha kuthesya na kumya uiti wa Mituki na muno mavindani Mbanga Sya Kemanzi ena mauvu. Musumbi William Ruto ainenea umbanone wa miongo 95 wa kila mwaka wa kisese cha uiti wa Mituki cha St. John's Ambulance vomani ya Musumbi kwa musini wa Ilovi na weta kana silikali kwisila muvea wa uiti na kinandu cha uiti cha Sya wena kinandu mwanya kila Ikaiviaa Awau Mbanga na uiti wa Mituki Ndivi mazivitali ni zini wa ilungu ya masaa miongo 8 kuikithia kana enenzini matethi kana uiti wa Mituki na muno mavindani Mbanga Sya Mituki. Under the universal health coverage in Sya, we have also established the Emergency Critical Care Fund, and henceforth, every accident when a victim arrives in hospital, the first 24 hours is paid for by Sya for everybody, those who are registered or those who are not registered. And we are on course in providing adequate resources to make sure that that service is available to all Kenyans. Huyo vo Musumbi aiweta kana silikali kwisila muvea uwa uiti na kuambizia kwa kisese chambe cha uiti wa Mituki kana Dispatch Center vansi ya Kenya muthiani wa mwi wa Munza ni kana kwailia na kutethezia nzini wa maundu ma uiti. Kenya will launch its first National Ambulance Dispatch Center, becoming only the second African country to establish a nationally coordinated ambulance dispatch system. The center, which is scheduled to be launched at the end of July, this is next month, will be integrated into our digital health infrastructure, empowered by the Digital Health Agency, enabling faster coordination, real-time deployment, and more efficient emergency response across the country. Vindani kau maundu makoneti kisomo Musumbi aiweta kana silikali zini wa banjeti ya mwaka wa 2023 niongelete mbeza zya kukwata mbao kisomo kuma zilingi bilioni maana monza na ile kupigia zilingi bilioni maana monza miongo nyanya na inya ni kana kwa ilia kisomo cha manyiwa. Tumeongeza budget ya kusomesha watoto wetu kutoka bilioni 702 mpaka bilioni 784 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Ngirivoti ya vilingwa movo Mutongoi TV, Sya Kemanzi.